Tauno bedededa mangandaita. Ia faluka ami wai bodudu zoai ta Yesu Keriso. Bafa omasi lo walangi ama. Bafa awusa gihiha nia ni amuniha. Ia duhu. Taroma lilo walangi ni fatuna. Bazi makande minggu. Saram bawa si felendua dua ngahena 20 alfa. Ia le moroi bazura turia sumusodudu ni surah Luka pasal 20 asara. Iberege ngabuaji 25, irugi ngabuaji 30 aene. Imane taromalilo walangi batahau ke wamondong. Basodan nia dandra, baluo babambawa babandevi, bafato sasaniha bagulidane, baba abdude, babe ugu nasi, bandulu. Teki koniha baba atau baba bumpaloi sigena ulidane ande dania umeuheu sawangaromba nua siawa dania balaila dania nononiha sisomo roisa balabuo sinoa oiso faabele awu lakemi bananoi berege dae bami falso bami falgam babami menoa hatu wangefa yami ande baiwa keraga maidola imane mifaigi marafala ande abu ngabalege ufefu nanomo kio ia bami ila manete demi nami faigi wano hatu mbawa wa aukuzino si manege ami nami ila itere dae bayaboto pada demi noa hatu mbanua lo walangi ande sinduhu ni waegu kami lefa kamu atua niha sisa gete ande bano ahori ter atua banua siawa ba atua dane bale mane arua daru maligu ande bami ange lama fabei arere dedemi babe manga babe mabu babu dede babalazo bayo zumai bi ikham ami bawa dae hule dan rawa saai ihabui fefu di somba kulidane masa gere misa. Babai mi fer eroma ehe. Miangande ena tola moloi ami pada fefu sitere dania baina tola fena nononiha nahami. Irugi da taromalilo walangi salom tasuno lo walangi batande sawagele ira talifuse ni masia bakezoaya malke ande noitege kedagi noto sisuki lo walangi babangondasi ia banomo babangande babamulis sumangi lo walangi faurida ande ibamboala sinota tema baleme no mane tola tafahasu itatanufena lo walangi babangande sawagele baleme no mane babanuno ia ira talifuse ni masia bakezoaya ke minggu baji malkande ia da abdife sisara nala ali ya baliniha imane fama ade babe amu Yesu babang murifi ira talifuse ni masia bakezoaya minggu baji malkande ifahau ita inna umuita tafaanu ita hana batafaanu ita mesoda ni azimoi bagulidano ande babolohe keda fangorifi bahibisa ke ine ya ita samati babane mako iya talifusa ni omasia bakazoaya si tefaudu gai badarumali ni fatune baji malkande ya ia da luka zalura sura ande si fauma si ninge Yesu si teu baji felendu waniha fato luka ande banoya ia gisa mesa zanolo niha ketika soba ngabalewehe meya ande seorang dokter dan secara umum surah luka ande ratalifusan yang masih bakazoaya isura surah ande si tefaudu ga wabaniha Yehuda baba mehera fa aboto padede hadia halewe sino ifalua Yesu Keriso bagulidana irege dan yang mengabuli ia masuk dan luka ande gei
Isura si oroi si bai kededenia, basi duhu-duhu. Me faduhu gai dedenia ke Yesu Keriso. Hatia jina ifalua Yesu Keriso sa liali dede baguli danade. Itu riai gai bai fazavili dede baji sager ulidan. Ira talifusa niyo masih ba kezoaya. Na secara umum zuraluka ande so fangavale. Sinangnya itu riai gai si bai keluka ande. Yang pertama si bai ke amaina. Suraluka ande tefaane ia. Bai tutuna ihikaya ikeda. Yo terai tumu Yesu Keriso. Manahai ia. Ba mangabuli ia dan ia. Basurugu. Si manangga ji mendua. Isura-sura ande. Ibe ezi tomali fangaroda da zamati. Walu-walu azura ande dania. Ohe keda. Duria somusodede. Babadama mati ita. Batasenda ba auri sila aitu. Yaita samati kelualangi. Ibe gene te ombaka keda. Hebi sa ia baha keda Yesu Keriso manihan sato. Ketika menganda fa keda ba menganda fanolo. Amai tolan ralawe silumana. Silela oguna uniha magino tena. Tetapi so Yesu Keriso iha kesi keda bai falala. Hadia na sa amaina. Ibe egehe hania moni baza mati kenia. Ira talifusa niyo masih ba kezoaya. Anda si tefautu ba berhuhu ba si maukane. Imane badae fa mangelama sa mati. Aboto badadanda hebisa ia ni fotoi fa mangelama ando. Natafai ki bazura gorindo. Ayo faulo badae imane fefu hadia ia. Basozi de guna. Ba fefu hadia ia. Basozi le moi fangazu. Ira talifusa ni o masio ba kezoaya. Babea soda baguli dana ane. Fefu tola tafalua. Tetapi itima tededa. Hadia si faulo bazo masio walangi. Bamatenga ni falua dana. Sehingga ifangelama ita badai. Sehingga bani fatuna baji maukane. Ifangelama ita. Hebisa dania babea sono moniha. Atavagi bazura sara Tesalonika fasa 5. Ayo Paulo baambanua Tesalonika. Imane babaginete da. Balemo kuna kemi lasura kemi hadia ia. Menomi ila babea sozo aya ande. Amai dolan via sozanan. Ira amai na niyo masih bakezo aya. Ha ifangilama ita badai. Lehadai ina tenia dai. Lehadai ina tegang umbakatania dai. Defi bawa hari hadia gina tenia via sozoai do. Ha ifangelama ita ya ita samati. E bisa ita baba mondagu via so Yesu Keriso. Ira talifusa niyo masih ba kezoai. Hadia ji harus tafaano ita. Fatuan hada ina tanda tafaano ita baba mati. Mino ifangelama ita. Wasodan ya gina te ande basa musa gede hadi sangi. Imanes to bali tuho berhuo basi makande. Mi angelama babai aitu wangan demi. Mi angelama babai aitu wangan demi. Yaita samati ande si to mali fangana si ofana si bai kekeda. Ni fotoi fangandre ande. No soza mati da sandal kerolangi. Ni hasil mangandre ande. Amai dola posisi niha ande fodege sa walawa sehingga lehadi nahiania babangandre. Tetapi ketika ya ita samati ande mangandre ita aboto badadeda wa soza belemoroi keda ande ya ia sangurifi ya ita. Si Sarah le sangila inete ve aso Yesu Keriso. Le sangila inete ve aso Yesu Keriso. Ira talifusa niyo masih ba kezoai. Dae behede Yesu. Baba me esito balitandra baginete atua danu dania. Ba alua baginete sino ihunogoi lowalai. Le sangila dae. Ini sebuah rahasia amai. He ono dae bahe balai kamazoru bulu hadilai. Ha ama ado zangila. Waginete dau dania. Inete sai fatu watan
Ira talifusan ni o masia ba kezoaya. Faatua dana ane sama salah hadis sangila. Tetapi hai be kedaba mangelama Yesus Kristo. Wa ifaema kendani fahania ande kenda sinengenia ane. Inate fazavili. Maka si managi baji magane. Tifaema kedaya ita samati. Inna agi aboto badededa. Wasidu hudanya itera baso atua dana baguli dana ane. Batem baik tiba gina tedang amaina. Sila tolalu harus alua ia hana mihomogei lowalai. Ira talifusan ni omasia ba kezoaya. Tafaano itabasi makan. Le sangila inete babi aso Yesus Kristus. Nabaniha Tesalonika lamani atua dana basi mahemolu banua. Le sai moguna bohal lemu. Tabalo-balo mana be aso Yesus Kristus. Atoza me famahal famaing lumu ajaran gnostik sehingga atoniha bagina tedang minola rongo wa mahal ada le hadis ai khera fohalu kamai de bayu khera folu tanya itantang pengajaran da folu imane sila mohalabe buyama bayaho buji manga gelu bagi bulukan ira mainan yo masih ba kesoai. Ada ifaan zamati ada ibeka dapat mangelama. Wafatua lehade ina tade mau mangandeng-andeng. Baba ngade fa kudu si oroi lowalang. Ira talifusan ni omasi ba kesuan. Ebi sa iya wangandeng-andeng. Ha fangade fa kudu lowalang. Baba meke da fa bele ba fatua tua. Ina utoma tafaan ita. Bai amai dola Tono alawe sidalima siletut. Dela faane panikara. Sehingga mesodan yang sanggup malu anda. Baavena dania la toko-toko babandu. Baada ni falua. La toko babandu anda. Bayu balu hadi ila. Balu hadi tefaamu irayo. Besi mane dawa ureda ira talifusan yang masih bahasuan. Fatua lehade ina tanel melesangila maka awai si to bali fangana samati ha fangande ba famati tane fena walangi si dua miangilama babai aitu wangandemi dua lesangila mobu ai taromali lowalangi lesangila mobu ai taromali lowalangi ira talifusan yo masih ba kezoaya taromali lowalangi ande na huku sino te fakoi baguli dana ande so ginete basoba mo kunania bato bali mana tola te favua ia namai dola sebuah acara wazolohi acara ia furia taga dan ia bobanso aleu ande tola te nene batola te vuai mologe fa buku tetapi fai badaromali lowalangi ni fatuna baji malke ande hebisa ia he atua banua siawa bahe atua dana bale abu adaromali lowalangia ira talifusan yo masih ba kezoai abai si tola mangu mal falu tebu ade hani hasi sofaba ya iya lowalangia de tebu adaromali ni amai he tebu ahuku baguli dana ade he tebu a sinola raka satua fena he wai gofu hani haya tola tebu hadia ni wani tetapi taromali lowalangi ni unia baji makan de hadi tebu hadia sila tebu ada amaina sinoi fakoi baji makan na yo bagina tanda dan ya atu adana maka sila tola leda ira talifusa alua sino ifakoi lowalangi ira amaina ni masih bakezoan na tafagi hadia situ bali tanda-tanda ebisa wa atu adana Nata fagi bazura duria somusodu ni surah Matai. Faza 20 alfa. Na wasi 20 alim siwa irugi ngabuaji ke fabulu asal. Hayo pada si baik dan imane dan ya baba biaso dan ya nono niha agre. Moroisa baga tumbuh kalu. Basi haga dan ya irugi gai kula. Basi mana dan ya wa aso nono niha ada. Amai dola gariban nuwa amai.
Si mana dan ya ria somia ande. Ba fe hagani ande. Yo taraiga tumbuh kalu. Bai rugi dan ya dan gaiku. Na no so ya maina. Hadia ni faluan. Bahadia dan tanda ni adanya. Balu atau fisimwan. Atau dan ya na malaika. La foli doro fisimwan. Nano alwada. Hadia sa ai zalua ba biasa ba deteguli dan ade. Bahadia zalua ba guli dan ade. Pertama si baik iwa bazura matayo ayo pada taya hagalu na ina tebe hagalu baji hula wongi harusnya mina besi ene tubuh saya luo tetapi bagi nata mo atu tanu anu tania bagi nata sito le ba tubuh hagalu maina humbaga kulitani babagi nata dadanya lesa ai humbaga lu o gami fefu kulitani anu lihat di fihaka kulitan. Hadiah situania lesai humakan bawa. Lesai humakan bawa beban. Lihat di haga bagulitan. Hadiah situania nasa iwa bazura matayo anda. Bator defi moroi beban wasia. Ai hubadana amai. Wasia fania meu ang aroban wasiama. Rege dania baba alu ada watora malaika. Baballahu torofi semua. Han hadiah tanah mengabuli saai nono niha. Niha sinotoraina sama teteguli dana ira talifuse ni masia bakezoai. Bawai na sa alua sa heli dede wada. Hayo wada badarua ji soba novi. Samasa ni halu. Samasa niru. Amai dola niha samutu fai ke balansu. Samasa nihale basamasa niru. Nata fai kina sabazura beda amai na darua zofane balala. Samasa nihale basamasa niru. Amai dola duka ba nomo badomosa. Samasa zaikuto basamasa jitor. Tanda-tanda da amai. Fangabuli nono niha. Ira talifusan niyo masih bakezoai. Baik tawa itu dah yang kasamati. Lehada alu ada amaina. He atu ambano siawa. Bahe atu ada nande. Baleteu ada romani lo malangnya de. Sila tola itu. Anda ya kasamati baji makane. Lefanga na bai romangan dengan. Baba me kada famule si oi lo malang. Ta anda batolosa. Bafa kada si oi lo malang. Sitel. Mi angilama baboy aitu wangandemi. Telu le sangilama meta badanrawa bayro Yesu Keriso. Le sangilama meta badanrawa bayro Yesu Keriso. Tira talifusa ni omasi eba kezoai. Taila ni foto tandawa ande. Naniha si muy bandu mena si to ele ibe etanrawa. Sehingga ahuluania dania mani kamu tu dunia ada aiku badan rawa. Hati atan rawa heda ya itasamatian. Atos baik kedan rawa bagi nutu ia dai. Tan rawa sinoi fane fabelega foka. Tan rawa zamati. Hebisa ena elumu zamati bagi nutu ia dai. Sehingga aiku zamati, aiku bawa bunuh. Ira talifusan yo masih bakezoai. Oh ya si baik kedan rawa foderudu bagi nutu ia. Hadia mana si tumahli tan rawa zamati ande ina tekiko zamati. Tan rawa ko ande so masih heru bawa mai. Sehingga hena inutu kamu buloa kelo balai. Mano ifa ane tan rawa nia fa belugafu. Nama idola bangalumi udah. Ifa ala niha. Noi faana tan rawania fa belega fuka. Si te fautu baca kabele boto pada matua. Jam kebaktian. Batola mana fa main foli. Irano sa si boho-boho mebua. Tanda wara bagi nete ada mai maner bagi nete kebaktian. Tandrawa sa mati bagi nete ada fena lo balangi so iya. Noi faana so masih her baba magi ya HP. Bagi nete kebaktian. Mo amai dola tan rawa sa mati.
So gaine da ibu-ibu bagi nutu ya. Atau si baik saya dan rawa babulu gafuka. Ba media sosial. Atau za heli dedu. Za tahu ita ba maik sila alu afana balu ya. Ira talifusan yo masih ba kezuai. Bisa ita badan rawa. Tetapi tandrawa ni wal badarawa li lo langi ni sura mukande. Tandrawa sinoi fuande fa bele gafukande. Enang aiku ni haba huku horande. Balasi tola mameta ya ita badala maina. Bairo Yesu Kristo. Na tenga berbaah kudu dulu walai. Bate baite urifi itan. Ba berme aha kudu dunia itan. Ande batola so ita ofeta iya dai. Maka ya ita samati bagino te iya dai. Mamati ita. Wa awai si tola mameta ya ita badandawa ande. Ha Yesu Kristo. Maka hadiah sto balik umut pada rumah lilo wangannya. Ta fagi inal silutin ulu ita bapa mati. Ta fagi dudu. Ta fagi hebisa lagu-lagu da siya kumal. Hebisa behedeta. Hebisa wa aurida bagotaluan ni satu. Letak ilagi nutu amai. Ha gambaran-gambaran. Sino sampai ke huda bazima. Na imane bazura matai o pada. Imane banamo idana danyan graha marafala andru. Babagi neti somifuna. Baina tu ba okuji. Si manege bata romali lo malangi sino yuwa bazima khale. Ibej to bali amai dola marafala andru. Imane banamo kio banami la tedemida. Bano ahate bawa wa okuji. Si mana batanda tanda bazino yuwa hau gazino ibe. Taro malilo malangi sino ifatu neketa bazima kande. Nano alu ada amaina. Amai dola tanda dan mengabuli nomo miha. Ira talifusan yo masih bah kesuai. Bui aitu mangandu. Bui tata anda sawagul khlo. Inama ai ku itamatan rawa macam ni fa anda fa belugafu. Bui ai ku itamatan rawa ena fa de drum itaklo walai. Tetapi ena pada betebule tadi si balik o kheta lo walai. Babe asoda ba dete guli dana ade. Yado